Janinginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe nico ngusabira kuri ubu ngira amahoro mu mutima yawe na Yesu mukiza wanje atemba nkuruzi abisi nibayazi icamugasangu yahawe nawe Janinginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira Janinginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira nawe ikibanza data wo mwijuru mu rugo rwe bwera kubw'umwana we azangezayo ngo tubane iteka ryose icamukaza na Janinginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe nico ngusabira. Imana ibaha umugisha. Amen. Ndashimira abantu bose badukunze. Biratangaje. Habonetse abantu benshi, abantu baratwitayeho, abantu baradukunze. Imana ibaha umugisha. Jya nkunda kubwira abantu ni beza. Nza numva iryo jambo norivuga cyane. Abantu ni beza kuko Imana yabashizemo umugambi wayo, Imana yabashizemo ibintu bikomeye. Rero bantu mwese mungana gutya ndabizi ko kuba twarashoboye guhagarara iminsi 6 nuko mwadusengeye. Haleluya. Nuko mwatubaye hafi, nuko mwaduhaye bifasha ibintu byose kugira ngo ubutumwa bugende neza. Hari abaraye amajoro, hari abatugaburiye, hari abadusize, hari abatwogeje ibirenge. Akeme. Imana ibaha umugisha. Reka nshimire iri torero twateraniyemo mbere ndaza gushimira abandi bene data. Ndashimira iri torero. Mushu nishimye cyane. Ko ndamusetsa ngo sinarinzi ko azikuririmba kuriye. Uko zigitangaza. Naringiye kuguruka kandi munyegereza. Uririmbye neza, utwakiriye neza ndetse na madamu we nabandi bashumba bakorera muri torero. Ndishimye cyane ndiherutsemo kera. Ariko nshimye Imana ko nongeye kurihagararamo. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Reka nshimire Adonai Ministry kuko niyo yadutumiye. Imana ibaha umugisha. Amen. Yeme mwabaye irembo rikomeye. Aba bantu sinari mbazi ariko batumye tumara iminsi 6 tuganditse imbere y'Imana. Prezi haguruka uhagarariye abo bantu bose. Dukomere Imana amashi ku bwamfatiro. Imana iguha umugisha papa, twahaye agaciro ubutumire bwanyu kandi byatumye twinjira ahantu hakomeye byatumye natwe ubwacu hari andi masezerano Imana yasohoje kubera ibi bihe. Imana iguha umugisha. Ndashimira abantu bose twataramanye, itorero rya Gerezo twarataramanye, twarabanye kandi ndagira ngo niho twakoreye igiterane. Itorero rya Gape twaritaramiyemo, itorero rya Living Word twaritaramiyemo, none riribaye nk'irya kangahe. Epejeri yeme ntako tutagize. Wenda iminsi iza kwiyongera twari gukomeza tugataramira n'ahandi. Turabashimiye mwese bashumba iki kintu cyo kugira ngo muboneke byatweretse urukundo ruhebuje. Turabubashe cyane, tubahaye agaciro. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Amen. Abayumbe mwese ahantu hari igitaramo. Amen. Uriya mwene data ararimbye sinenzi ko utuye hano. Nzangira ngo utuye mu Bugande. Kubera ko bataramira ahantu henshi kenshi ndanezerewe ko nababonye abayumbe bose. Konfi umusarere baraye bambaye ubuhamya bwawe nongera kuguhabwa. Bambwiye ukuntu Imana yagukijije ngo ntiwageze uvuga. Nibagara Imana ishimwe ko wavuze kandi uri mu kuvuga. Imana ishimwe hamwe n'amatimu yose y'abanaziri n'abandi abarazwe iby'ubwami n'abandi. Emmanuel, Imana ibaho umugisha. Yeme muranshimishije. Imana ishimwe ko yabagiriye neza ikabaha kuba hamwe. Izi n'indi mbaraga Imana yagiye itanga yindi yereko. Ndabizi ko bene so batoba baruhari, muri amaso murareberana kandi murasa neza, mumeze neza. Dukomere Imana amashi kubw'ababyeyi beza hari. Nahereye gushima kugira ngo iyo umuntu yanezerewe hari igihe uzurangiza ukibagirwa gushima.
reka nshimire Nadia. Nadia haguruka mama. Nadia Eme, uyu mukobwa nsize mutanze ngo mumuhe igiti kiremereye. Uyu mwana arimo umuhamagara uteye ubwoba. Buriya abantu bafite umuntu ntibaza bamenya wenda imbaraga, wenda kubera ko hari igihe wenda ashaka kutagaragara, wenda bitewe nyine akagira izo ntege nke ntagaragare. Ariko Nadia kanje tugendanye iminsi 6. Nadia ni umuntu mwiza. Nadia, Imana iguhumugisha mama. Yabanye nanje ku rwego ntobona uko nobabwira. Nukuvuga ngo aho ndi hose Nadia bahari kandi afite urugo n'abana. Mama uzoza Kigali, nanje byibuze nzokwishura gatoya, kandi ibyo ntokwishura Kristo arahari aberereho kugira ngo agirire neza abantu bose bagize neza. Imana iguhumugisha. Mama Mario haguruka mama. Ngwino hano, wewe ngwino hano iruhande rwaje. Ngwino. Ndashimira uyu mudamu ndetse n'urugo rwe. Ubushize nasomye ijambo ry'Imana, hari ukuntu Imana yagenda gituma abantu ikababwira ngo mugende mufite ibintu, bwacu ikababwira ngo mugende nta kintu mufite. Simenye impamvu Imana igenda yohereza abantu muri ubwo buryo bwose kugira ngo igende igaragaza imbaraga zayo. Mu by'ukuri uburyo nabaye kuri uyu muvandimwe naje simbizi. Ntago mbizi. Kuri nje simbizi. Ariko mbabwije ukuri, muzi ukundi igitoro cyaha kigoye. Tikigoye. Umugabo yamwujurije imodoka kubera ko ngo arankunda cyane. Amusaba ko bagomba kuncumbikira. Amwuzuriza igitoro, tukagenderera ku mazi, tukagaruka, tukaza mu bitaramo, tukagira gute. Ejo ngo itara rye riraka, yari ko ansetsa mu gitondo. Umugabo arongera afata imodoka, tukijyamye aragenda kandi arayuzuza. Imana ibahumugisha. Sinobona uko nobivuga. Uyu mumama nukuvuga ngo yanyitayo, ndavuga nti ngize ikibazo. Umuntu nasubira yose yageza aza kunyororosa, akaza gushiraho supanete, sinzi ikintu cyabaye. Jo ndagushimye. Mu minsi tukiriho wenda tuzohura nanje ugere mu wanje. Nintabishobora nzogerageza kwiyambaza abandi. Baze tukwiteho. Kandi nzi ko muzobikora, umunsi umwe muzabona vacances wowe n'umugabo n'abana. Mwese inzu yose muzoza Kigali. Imana ibagirire neza, ikiruta ibivyi byo mwisi bizabishira, tuzahurire mu bwami bwo mw'ijuru. Amen. Yesu amuhumugisha mwinshi cyane. Bivuze bukeya cyane. Tekereza iriya myenda muri mukubona imwe nambaye, nasanze yaradodesheje gusa kazana nkambara. Ariko hari abagore bagira guteke kuva ndemwe. Uyu mwana yambereye ikintu gikomeye. Nageza nsohoka ngo mama pasta ngo nifuje ko wambara uyu mwenda. Yewe wawudodesheje ryari? Ngo nabonye tugiye kungana ngo ndadodesha. Ariko hari abantu bazi, hari abantu. Enti mwabonye amabubu nariko nambara. Yari ko azana gusa nkaza nambara. Kumanwa daruririmba nishara marira aratemba rumara ubwoba rutuma ndirimba kuimenya nibwo busi rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima. Haleluya. Haleluya. Ko ndanga kuzamuka kugira ngo ntatu murongo wivuga butumwa. Shobora kuzamuka bigatuma mbukuntu wenda mukavuga ngo se bigenze gute, ariko umutima wanje uranezerewe. Haleluya. Ndashimira bene data bose bafashe ibyigisho. Ibi bifite akamaro ku muntu ushaka kwamamaza ubwami bw'Imana. Kutari kubyamamaza wenda kubere Kristo nibye ntitwomenya ngo uyu ngo oya jewe sinza nshimanza. Nibyabo rwose mwagize umuhamagaro mwiza. Hari abantu benshi bari kudutelefona batubwira ko imbaraga z'Imana zakoze ibintu bikomeye.
ibyo rero uko ubutumwa butangwa n'Imana byose zibitanga. Turabashimiye mwese mwarahagaze ko ndareba amakamera ahagaze imbere yanje ateye ubwoba, umuntu ukaramananirwa no kuvuga, ariko ndabizi ko ibyo byose bifite ico bivuze imbere y'Imana. Iyo ubutumwa bukomeza kugenda umuntu uri hehe akakubwira ngo yakurikiranye iki kintu ngo yabyutse yongeye gusubira ku murongo, ibyo ni ibintu by'Imana. Imana ibaha umugisha ba papa, muzajya mubikora neza mubihaye agaciro. Nimuja gufata izo kamera muzisengere, nimuja gushaka imitwe y'amagambo muyisengere, timukazaza muzana imitwe ipfuye, muze mwandikaho ubutumwa bwiza bukiza, tibizotuma abantu batabakurikirana. Ari ukuntu uzuvuga kandi akaba ariko abantu bama ngaho igitangaza cabaye ngo umuriro uratse ngo ibiki, muze mureka ibikabyo mwandikeho ngo Yesu ni umwami n'umukiza. Ntawobona Yesu ari umwami n'umukiza ngo reke kwakora, kese ufite nyine nawe ibindi bikurimo. Imana ibaha umugisha kuko twarafatikanyije mu ivuga butumwa, databagirire neza. Haleluya. Ndashimira umutware wanje, niwe mushumba wanje mukuru wampaye umwanya n'abashumba bose dukorana kugira ngo mbashe kuza n'itorero. Ibi bintu bigira akamaro yeme. Nzambwira abantu batagira itorero mufite ikibazo. Umuntu utagira itorero ngo sinzi ngo jewe ngo nduwa hose uyako nakajagara. Woza gutarama ari kugomba kuba ufite adresse yahubarizwa, kandi wahaguruka ukabwira bera ngo ndagiye, bagapfukama bakagusengera bakakwingingira Imana. Muze mugenda nk'abana b'Imana. Niba unapfuye bavuga ngo mwene data yari yagiye mu ivuga butumwa, apana kumva ngo yaguye igitarama, yari yagiye Yesu. Ako nakajagara. Ariko ndashima Imana kubashumba banje kwitorero, ababyeyi abavandimwe bansigaranira urugo kugira ngo bibashe kugenda neza. Imana ya Isiraheli ibaha umugisha. Katwinjire mu ijambo ry'Imana kugira ngo tutaza gutuinda. Ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka 19 guhera ku murongo wa mbere turaza kugera ku murongo wa 9. Ndaza kuhasoma nihuta. Sawa, murakoze cyane. Yesu ageze i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukankajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yaragiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuje umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndabiguha, ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha 4. Yesu aramusubiza ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Amen. Rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 6. Bice 6 ku murongo reka mpere ku murongo wa 19 ndaza kugera ku wa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Ibyo bivuze ko nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, nkuko mwahagaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu, kuba imbata zabyo bigatuma muba abagome. Abariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako kugira ngo mwezwe. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwagaga no gukiranuka. Mbese ico gihe mweraga mbuto kizitari bibakoze isoni, ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Ariko noneho ubwo mwabatutse ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu ari zo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ari ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka nsome Itangiriro
ndatangirira ibice 3 ku murongo wa 6. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari ikigikundiro kandi ko ari ico kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacu arazijya. Ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazijya. Amaso yabo yombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremamo ibicocero. Kuri 20:3-20. Uwo mugabo yita umugore we Eva kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Amen. Haleluya. Dusomye muri ubu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Luka yari umuganga kandi akaba umugiriki kandi akaba umwanditsi w'umuhanga. Njya ntekereza inyandiko z'abari abantu, inzandiko za Petero n'abandi bagiye babana na Yesu, kubera ko batari bafite ubuhanga bwinshi bwo kuba barize. Inyandiko zabo zazikunda kuba nto, ariko Luka kubera ko yari umuhanga cyane, iyo usomye ubutumwa bwiza yanditse n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, muza mubona ukuntu harimo ireme, harimo amagambo menshi. Iyo usomye mu kuhera ku gice cya mbere, yakomeje avuga uburyo ibyo avuga, ibyo yanditse ari iby'ukuri, kubera ko yagiye abaza ngo amakuru ku bantu babanye na Yesu. Amateka agenda avuga ngo n'ukuntu yagenda agasura nyina wa Yesu akamubaza amateka. Niyo mpamvu akenshi muzasanga yarahereye avuga ku ivuka rya Yesu, ntabwo yari ahari, ariko ni amakuru yagiye ahabwa n'abantu bakamubwira amakuru y'impamo. None se nyina yoba yakubwiye amakuru ukavuga ngo si ay'impamo? Nyina wamubyaye ni ukuvuga ngo yageze amubwira ati umunsi umwe nari meze gutya, marayika arambwira bigenda gutya, umunsi umwe bigenda gutya, umwana wanje akagira gutya. Mbese yamubwiye amakuru y'impamo. Bituma nkundira ijambo cyane, yahise abwira Teofile, aramubwira ngo ivyo nakubwiye ni ukuri. Tuvuge ngo amen. Ibijya byose navuze bijya twavuze ni ukuri, kubera ko hari abahamya babihamije. Tuvuge ngo amen. Kandi natwe twagerageje mbese kugenzura, dusanga biremewe. Rero ubu butumwa iyo umuntu abusomye cyane, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, mu by'ukuri usanga harimo ishusho ikomeye y'ireme ririmo amagambo akomeye. Ukindi Luka yari inshuti ya Paulo. Tuvuge ngo amen. Intego rero y'ubu butumwa kwari ugutanga inkuru y'ukuri ifite ishingiro n'umurongo ku byabaye ku buzima bwa Yesu. Mu by'ukuri byo yavugaga, intego yakoresheje muri ubu butumwa byari ukugaragaza ukuri, kugira ngo abashe kugaragaza ubuzima, imirimo, ibindi byose bya Yesu byagiye bikoreka. Tuvuge ngo amen. Ikindi kandi kwari ukugira ngo nanone abwire Teofila, twari tukivuze, amenye ko ibyo yigishijwe cyangwa ibyo yabwiwe ari iby'ukuri. Haleluya. Urebye mu byiciro yagiye yanditsemo ivuka rya Yesu, Luka wenyine niwe ugenda atanga ubusobanuro burambuye by'ivuka rya Yesu. Ari naho tubona ibirori bya Noheli. Buriya hano niho uzabisanga ikintu cyitwa ibirori bya Noheli, kubera ko mu by'ukuri amakuru yanditse cyangwa ubutumwa yagiye yandika yari abuhagazeho. Ikindi tubusangamo, dusanga agaragaza uburyo Kristo yagiye ategurwa. Tuvuge ngo amen. Bibiliya itubwira ko mbere y'uko Yesu atangira imirimo yagiye gusenga iminsi 40 n'amajoro 40. Mbere y'uko Yesu atangira imirimo yabanje gusenga. Yarabatijwe, ngo amare kubatizwa aja kwiherera mu butayu. Yavuye mu butayu yinjira mu kazi. Muzasoma mu butumwa ko ndanga kubyinjiramo kugira ngo ntaza gutinda, ariko mu by'ukuri birahagaragaza cyane. Hanyuma agenda anagaragaza n'imirimo muri Galilaya Yesu yagiye akora.
Luka kandi yerekanye Yesu nk'ufite ububasha bwo kwigisha no kubabarira ibyaha by'abantu. Tuvuge ngo amen. Yagaragaje ko Yesu afite ububasha akagira no kubabarira ibyaha by'abantu. Yarabigaragaje mu byukuru bisomye uraza kubisangamo. Inyigisho rero nyamukuru yagiye yigisha hejuru y'ubwami bw'Imana, agenda bigaragaza uburyo Kristo yagendaga bigaragaza, kuko icyari cyarazanye Yesu kwari ugushaka icyari cyarazimiye. Haleluya. Yagendaga bigisha babwira ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru, ubwami bwa data buri bugufi buri hafi. Hanyuma simbatindaho cyane ibyo ngibyo kwari kugira gusa ngo tuze nk'abasogongeraho, ariko reka tuze kwinjira mu ijambo. Tuvuge ngo amen. Amen. Yesu ni umukiza. Haleluya. Haleluya. Yesu ni umukiza. Amen. Imana yangiriye neza muri iyi minsi. Hari ukuntu umuntu yageza yumva ubuzima bwa Yesu kumva nyine buraho, kandi nyine ukaba wamenya amakuru kumva nyine wayasomye, ariko ndashima Yesu wongeye kunyumvisha ubuzima bwe cyane cyane. Iyi minsi nakurikiranye urupfu rwa Kristo, uburyo Kristo yapfuye, uburyo Kristo yafashwe, uburyo Kristo yashenjaguwe, uburyo Kristo yagizwe. Numva nongeye kugira umutima wo kubwira Kristo, kubwira Imana ngo inyongerere kumwumva no kumukunda, kuko dushobora kuba tuza dufata Kristo ukutariko. Hari ubuzima Kristo yatanze kugira ngo abashe kuza kutubera umukiza. Bibiliya ivuga ngo mwijuru habaye inama. Tuvuge ngo amen. Habura mu bizima arabura, mu bakuru arabura, mu byaremwe arabura, habura uwo kwitanga. Hanyuma Yesu aritanga, asiga ibintu byinshi bikomeye, asiga icubahiro cy'ijuru, asiga intebe y'icubahiro, asiga kuramwa bamuramyaga, asiga imbaraga, asiga ubutwari bukomeye bw'ijuru. Bibiliya ivuga ngo yambaye akamero k'umugaragu w'imbata. Tuvuge ngo amen. Yemera kwambara akamero k'umugaragu, ntiyabaye imbata, yabaye umugaragu w'imbata. Muri make umugaragu w'imbata sinzi aho twumushira, ni susu umukozi w'umukozi. Asandi papa. Umugaragu w'imbata inde Kristo yabaye umugaragu w'imbata, ngo yambara umubiri, araza umuntu, yumva gusuzugurwa, yumva gutukwa, yumva inzara, yumva kuruha, yumva gusebwa, yumva gucokogwa. Kristo yarabirabuye. Ni ukuvuga ngo ingingo zose uzanyuramo Kristo yazinyuzemo. Nariko nsoma amakuru ukuntu ngo bene wabo bagazamubwira bene se, reka mbikoreshe gutya, abavandimwe be ngo bagazagira ngo kubera akamucokora bavase kuza uvuga ngo uzukora ibitangaza, wagiye kumugaragara, wagiye Yerusalemu kumugaragaro, kuza ukomeza kwiyemera hangaha ngo uri umunyabitangaza kubera gusa kumucoko bagazamukorera igitangaza. Natangaye byageze igihe no kumusaraba cyagisambo ngo cyamubwiye ngo ese kuri umwana w'Imana ngo wakwikishije ngo natwe ukadukiza. Ibaze kugeza ku musaraba bari bamushinyagurira. Kristo yahonjeje icyo bita ubumuntu bwose, arabuhonja, arabwumva. Tuvuge ngo amen. Ngo arangije ngo araganduka, agandukira se, ngo ageze aha ngo ntiyanga gupfa ngo urupfu, kandi urwo rupfu rwahe ngo urupfu rwo ku musaraba, ngo gashinyaguro. Ubundi hariya habambwaga ibivume, habambwaga abantu ibihomora, ibinani baruhebwa. Ubushize nabajije mwarimu uzi utwigisha n'umuzungu wadusuye, abantu baramubaza baravuga ngo ese kubera iki Imana yabwiye Mose ngo amanike inzoka yo mu muringa
ngo abantu bayirebeho bariwe n'inzoka ngo nibayirebaho barakira. Kubera ikibazo bagereranya Kristo nk'iriya nzoka ya Mose, kuko Mose yamanitse. Kubera iki batamufashe ngo bamugereranye n'ikintu ciza kitari inzoka, kintama, ikintu ciza? Kubera iki batamugereranyije bakavuga ngo nkuko Mose yamanitse ngo niko umwana w'umuntu azamanikwa? Ariko muzungu, Imana imugirire neza, mureke namwe nkababwire mwumve ukuntu ari igitangaza. Baravuga ngo kubera ko niyo mpamvu nsomye ririya jambo ryo mu Itangiriro, Imana yari yarabwiye Adamu na Eva, irababwira ngo ibiti byo muri iyi ngobyi muze mubijya, ariko iki giti kimenyesha iciza n'ikibi timukagikoreho. Satani yamaze arababesha, abaza Eva, kandi yaramubesha aramuriganya ntiyabimenye, ngo harya Imana yababujije kutagira ikiti na kimwe murya muri iyi ngobyi. Niko Imana yari yavuze se? Ntabwo ariko Imana yari yavuze. Aramushukashuka, natangaye ngo wa mugore ngo ageze kuri cya giti ngo yamabona cabaye ciza, ngo imbuto zaco cabaye ciza. Buriya ziriya mbuto zabaye nziza gute? Byari bigenze gute? Satani azaho ikintu kikaba ciza kandi kiri kibi, kandi kibujijwe kikaba ciza. Ndaza kukigarukaho hanyuma ko ndavuga igihano c'inzoka. Imana ngo ije guhana. Buriya Adamu na Eva yabahaye ibihano, ariko inzoka yayihaye yarayivumye. Adamu na Eva bahawe ibihano, ariko inzoka yaravumwe ndetse n'ubutaka buravumwe. Ngo amare wa mugabo aravuga ngo uriya muvumo wa ya nzoka yabeshe Adamu na Eva, buriya bubi buyigize. Ngo nibwo Kristo tumugereranya ngo yambaye icaha canje nawe bijya byose by'ububi, ngo ahinduka ikivume. Muri make ahinduka ububi. Naratangaye, me twari babi. Niba ibyaha byanje nawe byarahinduye Kristo ikivume, bigatuma agira ishusho isa nabi, yeme twari babi. Mani tubabare. Kristo ngo igihe yari ku musaraba yageze igihe ngo ataka, aravuga ngo mana yanje niki kikundekesheje. Ngo Imana ngo yabonaga ngo amaze kwinjira mu gicu ca rukokoma gikomeye c'umukara kubera ibyaha byacu, ngo dusa nk'abana bagiye gukugwa mu bise bikomeye by'umwijima. Noneho ngo Imana iravuga ngo nimurebe sinzi, ngo bituma imwerekeza umugongo ngo kugira ngo abashe kugera ku ntego. Iramwe isa nk'imuretse, yari imuretse, yari mufite gusa nyine yomureka se. Ngo kuko Kristo ngo yari yinjiye mu gicu gikomeye c'umwijima cyo kugira ngo nje nawe adukure muri uwo mwijima, muri ico gikuta, muri ico gicu cyaru. Ariko kurumva abantu wabaga muri barafu gumukara, mbuzi isho nokoresha murubuye gumukara gurunonjo gwa barafu rungana gutya, twari turimo tumeze nk'utuntu turi iyo. Kristo adukurayo kubera iyo mibabaro. Manishi ahinduka ikivume. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rizavuga ngo utarigeze kumenya icaha, Imana yahise imuhindura icaha kugira gusa ngo njewe nawe dukire. Ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu abari ibyaremwe bisha. Imana ishimwe. Nta niteka bazacigwaho, ni ibyaremwe bisha. Urumva Kristo byamufasha intambwe nini kugira ngo agucungure. Impamvu nasomye rero rino jambo ryo muri mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka 19. Tuvuge ngo amen. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yesu ageze i Yeriko. Tuvuge ngo amen. Ngo arahanyura. Ngo hariho umuntu witwaga Zakayo, ngo yari umukoresha w'ikoro, ngo kandi mukuru, ngo kandi ngo umukire. Kunda Bibiliya ko itazisiga ikintu cyose. Wenda iza kutubwira ngo yari umukoresha w'ikoro, birashoboka ko badenda atari mukuru kandi ntabo umukire, tibizoshoboka se. Ariko Bibiliya igahita ivuga ngo yari mukuru, ngo ikindi congeyeho ngo yari umutunzi. Ngo hanyuma ngo ashaka kureba Yesu kwasa.
tuvuge ngo amen. Kuko yari yarumvise abantu bavuga Yesu noneho yumvisha ari gutambuka ngo yumva nawe ashatse kumureba kwasa, agira imbogamizi ngo mu miterere ye yari mugufi, ngo agize ngo agire gucya pi, kubera ko ngo Yesu abari bamururiye cyari kivunge cinshi. Murebe nkuko abantu bangana gucya twese twohaguruka. Ninde muntu woshobora kuba yabona undi muntu? Ngo Zakayabona ntibikunda, aravuga ati ndi mugufi reka niruke, ngo yamayurira igiti cy'umuvumo. Ariko yari yakeneye data, yari yagize inyota, umuntu w'umuyobozi, umuntu w'umukire, umukire uzi umukire kunda aza yigora, umukire kandi koko kubera ibihaba arimo biramuremereza. Iyo umuntu ari umuyobozi mu by'ukuri araremera. Kugira ngo ugire inyota yo kureba Yesu wama wiruka, bamabona kurashona. None n'abantu baravuze ateze noneho uriya muyobozi bigenze gute, ntagize ihungabana. Haleluya. Ngo yurira warati Zakayo ururuka kuko uyu munsi kwiriye kurari wawe. Imana ishi numara kumwemera nk'umukiza wawe, wamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Byaninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe nico ngusabira. Kuri ubu ngira amahoro mu mutima, yawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi abisi ntibayazi, icyamugasanga uyahawe nawe. Byaninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko ngusabira. Byaninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko ngusabira. Nawe ikibanza data wo mu ijuru, mu rugo rwe bwera kubw'umwana we, azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyamukaza byaninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe nico ngusabira. Haleluya, 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 haleluya. Hari igihe nza ntekereza timureba, iyo tuvuze hejuru y'imigisha y'isi abantu baza basara bakanezerwa. Ubushize nabwiye umuntu twari twicaranye, bavuze imibabaro ya Yesu muri Mariko 15, bavuga ukuntu yabambwe, bavuga ukuntu bakoze ikamba ry'amaho bararimwambika, bavuga ukuntu bamuciriye amacandwe mu maso, bavuga ukuntu bamwambitse umwenda w'umuhengeri ngo bageze aho barawumwambura bamusiga gutyo, bavuga uburyo yabambwe, bavuga ukuntu byagenze, ngo turangize twese twama tureba gutyo, habura n'umurira. Ndamubwira mukora, ndavuga ngo nsanze dufite ikibazo, twarapfuye. Ku kibazo bavuga ngo tuzobona abacu batubanjirije, cyangwa bavuga ngo tuzogira gutya tukama tunezerwa, ariko bavuga urupfu rwa Yesu pi. Dufite ikibazo gikomeye. Numva ngize ubwoba kuvuga urupfu rwa Yesu, abantu ukamubona pi, ni nk'udufilimi, ariko twavuga ngo Imana iravuze ngo izokugeza, ngo haleluya. Dufite ikibazo kandi uko ni ukuri. Ariko Zakayo inyota irazamuka yo kugira ngo arebe Yesu, tuvuge ngo amen. Asiga birya byose abikubita hasi, aravuga ngo sinkiri umuntu wo kwihagararaho, kubera imbaraga mpanumva z'inyota yazamutse. Muri Zaburi hazavuga ngo nkuko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi mu butayu, ngo uko ni ku mutima wanjye mwana, ngo wahagira ukwifuza, uko ni ku mutima wanjye gushaka.
arahagira ngo Yesu ngo ahageze. Yesu gakera yari yamaze kubona ko yahagiye, aramubwira ngo Zakayo ururuka kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Icampa Kristo akamanuka uyu munsi akarara iwawe. Yego arahari, ariko kuba ataramwakira amanuke, kuko ahageze ni amahoro masa. Aho ageze haba impinduka. Haleluya. Hanyuma ngo babonye ko ngo Zakayo yuruka vuba ngo amwakira nezerewe, ngo abantu bose babibonye ngo barabyivovotera bati dorere agiye kucumbika ku munyabyaha. Ariko kutamenya Yesu, ndambwira abantu uko agakiza abantu bahawe ti wo kwirwana n'indaya kandi ntusambane. Agakiza wahawe ntabwo wakwirwana n'indaya ntusambane. Nubwo abantu bavuga ngo muricaranye, uzawumva agakiza wahawe. Uzawumva ko utokwirwana n'indaya kandi ntusambane. Uzawumva agakiza wahawe bakwinjije mu madolari nta wundi muntu ugucunga, bakakubwira ngo ntitwigeze tuyabara, genda uyarebe. Uzawumva imbaraga z'agakiza wahawe utokwirwana nayo madolari ntukuremo n'ijana. Uzawumva ntibizoshoboka. Yaninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe ico ngusabira. Abantu bamavuga ngo dore ngo bamatangira kwivovo, ariko uku bariko bamenya imbaraga za niyo mpamvu nyine kubera ko yari yarabaye umuntu kera bari bamufashe nk'umuntu. Kuko iyo uri umuntu ukicarana n'abo bantu cyangwa ukicara aho abantu ntibaza bagira icizere. Ariko Kristo, kubera Kristo iwe ari yizeye, ijuru riramwizeye, Imana iramwizeye. Iramwizeye. Nta nubwo yageze ikangwa no kubona yicaranye n'abantu ngo ivuge ngo ngo umwana wanje ngo bigenze gute ko yicaranye n'abari bapagani. Yari yizeye umwana we. Yari kwivuga ngo papa uri mu kazi. Abako baravuga ariko uri mu kazi. Imana yari yizeye Kristo ku rugero, wa mugore ngo yaje akamusuka amavuta ku birenge ngo akazahanaguza guki imisatsi ngo agasoma amaguru. Imana yari yizeye ikavuga ngo umwana wanje nta kibazo, ntaco mukoraho. Yari imwizeye. Hanyuma ngo Yesu ngo arababwira ngo uyu nawe uyu ni mwene Aburahamu, ni urubyaro rwa Aburahamu. Haleluya. Ahita agendera mu isezerano ry'Imana. Igihe yabwiye Aburahamu yagiye imuha amasezerano ngo iramusohora amubwira ngo wabonye mu kirere inyenyeri, ni ku rubyaro rwa ruzangana. Ngo ikamujana ku mucanga ikamubwira ngo niko wabonye uriya mucanga niko abagukomokamo bazangana. Imana muri ayo masezerano Kristo yamabona ko na Zakayo arimo. Tuvuge ngo amen. Itubonamo twese ibizazi byinshi bizizera mu buryo bw'umwuka ko tuzaba turimo. Impamvu rero bangaga bakoresha bikoro, tuvuge ngo amen. Impamvu baciye izi manza, murabizi ko Nebukadinezari yatsenye i Yerusalemu inshuro 3. Hanyuma uburoma busa nkaho ari bwo butwara igihugu cy'i Yerusalemu, busa nkaho ari bwo bubaye mbese uburi hejuru. Hanyuma ngo abo bantu bazaga kubishuza imisoro, ngo hakaba igihe niba ubuyobozi bw'abaroma bwabatumye 100,000, ba bantu baje gusoresha bakavuga ngo muduhereze 150. Muri kumva? Muri make bakarya 50, 100 bakarishira ubuyobozi. Ngo ikindi kandi abayuda bakababazwa cyangwa abanyesire bakababazwa nuko umutungo wabo uja mu bapagani b'abaroma, kandi ari bene wabo bari kubakora, ari bo bari kubikoramo. Bakabita ko ari abagambanyi b'ubwoko, bakabita ko ari abagambanyi b'igihugu, ngo bakabanga kuko bageze akorera ubwami bw'abaroma, ndetse bagahita bavuga ngo bariya bameze kimwe n'abaroma, ngo bakabanga.
niyo mpamvu zabababaje bakavuga ati Yesu we nawe koko winjiye muri bare abagome muri bare abicanyi batugambaniye. Ico cababaje. Ariko Yesu ngo amare kugera kwa Zakayo. Tuvuge ngo amen. Itara ry'agakiza, itara ry'ubuzima bwuzuye Imana bwamabugera muri Zakayo. Naratangaye. Hari amagambo nza numva Zakayo yatangiye kuvuga, kavuga ngo niki cyatumye avuga, niki cyamuvugishije, niki cyatumye avuga ibi bintu. Mwumva ukuntu yavuze. Maze Zakayo 19:8, maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuje umugabane wa kabiri w'ibintu byanje ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ngo ndabimuriha kane. Uku hari habaye iki? Yesu mwigeze muvuga ngo, mwigeze mwumva mubwira ngo wamujura we? Mwigeze mwumva mubwira ngo wamwicanye we? Mwigeze mumubwira hari uko mwigeze mubona bigenze? Ubundi ntambwe zo kugira ngo umuntu yihane cyangwa akizwe, icambere biva mu kumva. Haleluya. Ukumva ijambo, kumva kukazanwa n'iki? Kwizera kuzanwa no kumva iki? Ijambo ry'Imana. Wamara kumva rero nijyo umwuka wera nawe itakora akazi ko kukwemeza, akakwemeza, akakubwira ngo uri umunyabyaha, ukemera. Aha Zakayo kubera ko kera yari yamaze kumva amagambo ava muri Kristo, muri mze yaravuze ngo ni wowe ufite amagambo meza, amagambo y'ubugingo. Kubera amagambo yari yamaze kumanuka mu buzima bwe, yahise yizera, umwuka ahita amwemeza, atangira kuvuga ibyaha bye. Imana ihabwa icubahiro. Buriya nubona abantu uko barakugenderera bakaza bakwihanisha ku mbaraga, bakagucugusa, bakagushiramo inanga aho utarafatwa. Iyo umwuka yakugezemo akakwemeza, wocihanira ku gatuti kandi kiza kigutera ubwoba nk'uri burarapfa. Impamvu uri mu gusanga abantu bakamagira ngo yemere ngo kubera ko ngo beretswe. Nturahura n'uwo muco. Umunsi uwo muco wagutashemo uzavuga ibyawe byose ntawe ukuvugishije. Yamavuga ngo umuntu wese nambuye. Ese yarabyemeye gute kandi ntawe wamushinjije? Yamavuga ngo ndabimurihishurize. Haleluya. Ubuzima bwamaze gutibukamo imbaraga za Kristo, kuko Yesu ni umukiza. Buza butangira kwivuga. Paulo yagendaga yivuga kenshi akavuga ngo narenganya gitorero, nari umwicanyi, naruye, ariko ubuntu bw'Imana bwangezeho. Tuvuge ngo amen. Ubuntu bw'Imana bwampinduye umuntu muzima, bwampinduye icaremwe gisha. Ahita avuga ngo ikindi kandi kimwe cya kabiri cy'ibyo ntunze ngo ndabiha abakene. Kare kose ntiyageze abona abakene, ntiyageze ababona mu maso ye. None se umuntu w'umukire yotambuka ku muntu ufite agataro cyangwa uri gucuruza kuri botike udashoboye ntamubone? Ariko amaso y'Imana, itara ry'Imana iyo ryadutibutse mu mutima, uzutangira kubona ibiri ngombwa, uzutangira kubona ibikenewe mu bwami bw'Imana. Ubundi aho agakiza kageze hahita hinjira imirimo iherekeza kwa kwizera. Tuvuge ngo amen. Habanza kwizera kuzanwa n'ubuntu, kwa kwizera kukabyara imirimo. Ntabwo wakwakira Yesu utazukora. Ngo wamuba gutya gusa mu nzu y'Imana, ngo wamo bifata gutya. Oya, Yesu aza kugeramo yarangiza akahita gutera umurimo. Amaso ya Zakayo yahise abona abakene babana atazagirira neza, yahise abona abakene muri famiye atazagirira neza. Ahita atangira kubwira Yesu ngo ariko yari yafashwe mu bahungu bari bafashwe. Kimwe cya kabiri cy'umutungo w'ubukire. Hari uwigeze kubaza Yesu yaramubwira ngo se mwigisho we mwiza we ngo ngire gute kugira ngo ndagwize ubwami, ngire gute? Yesu aramubwira ngo asuze itegeko ntukice ntukibe ubaha ababyeyi bagire gute? Ati ibyo kuva nkiri muto narabi ibyo wewe twabyize muri Sunday school, twama dutangira kwitoza ayo mategeko narabirangije. Yesu aramubwira ati kabisa, kandi ngo aramukunda, aravuga turi igihume cy'umusore mu mategeko uri number 1, ngo ari kusigaje iki? Ngo agenda ufata ibyo utunze byose ngo ubigurishe nurangiza uje gufasha abakene. Bibiliya ivuga ngo kubera ko yari afite ubutunzi bwinshi, ngo mu maso he hama hakanyaraza.
arahonga ngo Yesu ngo arababwira ngo sinababwiye iby'abakire ye mu muntu uzofatwa ukazubona karanyanyagiza urufaranga kururekura ruragoye urufaranga umuntu azagira cyo tukabyina mukavuga ngo yeme mureke tufashe umuntu konfi abantu bose bakama umuntu akaza ashaka inzira akayibura ariko ifaranga sinzi ifaranga ni igihumbi umuntu wese akaza ashaka inzira akazavuga ngo se duceye kubera ko usaba vuze niyo mpamvu uri mu gusanga abantu baburana wavuga ngo nibature ngo ese amaturo ngo abatamzi ngo mbere babaga mu rusengero ngo none uyu munsi ngo turi mu guhurira mu kazi akadefandi gutura reka mbabwire ifaranga riragoye umuntu wabasha kuri kwemeza ukaritanga n'imbaraga z'agakiza tuguhimibiri yacuwe imitima n'ubwenge kandi ibyo dufite byose bibi byawe mukiza Yesu ngo arababwira ngo sinababwiye ko iby'abakire bitoroshe arababwira ngo icoroshe ngo nuko ingamiya ngo yanyura mu izuru ry'urushinge izuru ry'urushinge era amarembo ya Yerusalemu mato yo mu gikari kugira ngo bayacishemo ingamiya cyangwa indobo ihetse byari bigoye cyane Yesu yamavuga ngo icoroshe nuko bafatiriya punda ifite ibintu bakayisunika igaca muri ka karembo ngo umukire ndaza kubabwira nyamutunze ukuntu ngo yari yarahawe ibintu amaze ngo aradamarara arabaho ntabukire aja mu ijuru tituvuze ko abakire batazoja mu ijuru ariko nibatizera ntibazoribona Bibiliya ntizihenda ngo ivuge ngo abakire ngo babo niba uri umukire utizeye Imana ntuzoribona nibyaha byo rwose ushusha uzuhindura icumweru kimwe imodoka uhindure amabara nibyaha ariko mu ijuru hazaja umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza abazaja muri ico gihugu basaba bayera babikiwe ikamba ry'izahabu umunsi mwiza w'ijambo haleluya Luka 15 kuri 11 kugera kuri 32 hatubwira umwana w'ikirara umugabo yari afite abahungu babiri umuhererezi bukera amubwira ngo mpereza ibyanje mpereza umutungo wanje ndashaka kwigendera ngo isa muhereza umugabane we ngo aje mu gihugu cakure ngo agezeyo amaze ifaranga arabembeye ariko ifaranga sindi mukubabwira ko umuntu ari mu gushaka umugore mugifite ubushobozi buke mwamara gukira ngo si uwanje ngo ntambereye yewe yakubereye ryari none ntabaye nimero yawe gute imbaraga z'ifaranga zitarimo agakiza zazikora amanyanga bamwe bagatangira kunywa batageze bavanga bari mu kwamavanga udufanta ngo sinza nkanywa agafanta konyine ngo nza numva kataza kamfasha ifaranga zazitera amakosa ubu ngubu bwamufata indege mu minota kugera ahantu u Rwanda ni minota 30 kugera Kenya wenda ni isaha cyangwa iminota 40 ingahe Kampala ni nka 50 kugira ngo ugende ukora ibyo ukora ni minota wobwira madamu nguraje mu isaha ebyiri ukagaruka woteze yarere turu woba umugarutseho ifaranga zigira imbaraga faranga zirakomeye faranga zazamaze guhindura imvugo ukazutwara imfunguzo ngo ukazuvuga igifaransa utarize habe na gardienne ngo kameme ngo donc ngo ukavuga ngo voilà ukabuha ikindi gikurikiyeho kubera gusimbaraga zifaranga zikakuvugisha ngo ya iki ongera hirindi pi zikamaze guhindura imvugo gusuka muhindura imvugo
ifaranga konfizi zazi kumara igitaramo. Umuntu yagiraga impano atarazibona agahanura agasenga kuko ukiri mu bihe byo kwegera Imana ufite umwanya, Imana igakingura ijuru ukabonana n'Imana. Ko ndavuga ifaranga z'umuntu utazi Imana, wamara kuzibona kubera kuba busy ukaza usigara uzanira abantu ibicupuri, kurabesha. Kera warataye, wagiye mu mwanya w'ifaranga. Reka kuzanira abantu ibicupuri, reka tanga icacumi. Ibyo kwerekwa bireke byanze. Tuherutse gusenga kurakubara, kuko utawusenga biragoye, keretse nyine ubuntu bw'Imana bwoba bwinshi. Niyo mpamvu uri mu kubona kubera kubura umwanya tudasenga. Imbaraga z'Imana nyinshi ziri mu kubura aho zikorera. Ngo wa mwana aragenda arabyaye, ngo akora gasha. Bibiliya ivuga 15 muri Luka kuri 13, ngo iminsi mike ishize umuhereza ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure, ngo yayisha ibintu by'ubugoryi bwe. Ariko Bibiliya, nkunda Bibiliya, hari ukuntu umuntu azavuga ngo nyine ngo muze muvuga ngo bavuga ikintu cy'ubugoryi. Bibiliya ntiyovuga ngo ni ikintu ngo urabona ngo nyine ngo aja mu bugoryi. Ako nkunda Bibiliya, nkunda Yesu. Tuyoshekerera ubugoryi ngo avuge ngo kurya bazagushekerera bakazagushekerera, uri mu manyanga bakazakubesha, bazakubwira ngo byanze garuka papa, nta kundi garuka. Wowe nyine bibaho, birashika, kandi babikubwire mu rukundo, ariko bakwereka ikibi. Abimaze byose ngo izara nyinshi itera muri ico gihugu, ngo atangira gukena. Ifaranga utawusubizaho, wakoresha iby'ubugoryi. Ariko nkunda Bibiliya, nkunda Bibiliya. Yamakomeza gusa ambiance, akagoroba akagenda agakubita ka soda, agakubita utuyoga, akarara muri hoteli ya 5 star, akararana n'inkumi wenda cyangwa n'ibindi ntazi. Bwaca kandi ifaranga zitazisubizwaho ngo bucarakena. Ko birandayikunda yamakena. Mwumva amakuru y'umukene ngo amaze gukena, ngo aragenda hakwa ku muntu muri ico gihugu, ngo amwohereza mu gikinga ngo ce kuragira ingurube. Yeme ntibibabaje? Umwana wari umukire kwa se, waryaga agasigaza, wari umerewe neza kubera irari ry'ivyisi, kubera kureba igiti kikaba ciza. Imana idutabara. Icaha iyo ugiye kugikora kiza kiba ciza, kikakwereka ingingo ukuntu ntawe uzokubimenya, kikakwereka ko nta muntu ubizi, n'ubu ntawe no kwerekana ngo yakoze iki, namwe ntimwomenye ico nakoze. Icaha kikama kikubwira ngo nta muntu uzukubona pi, ntawe ubizi. Uzukomeza usambana, uzukomeza uroge, uzukomeza wibe muri kese, uzukomeza nta muntu uzukora pi. Kiza cyama kikubesha, amaze kikaryoha, amaze ukakigendera, amaze ukabyibuha, ukaba umushefu, ugatinyika, ukagira igitinyiro. Ukihagara wagera mu gitara mukavuga za ruga tikilima, abantu bakavuga ngo uriya musore ngo niwe wa mbere. Imana ikakwihorera. Kuvuga ruga se warakayutse bibwiye iki? Sawuli yategetse imyaka 40, imyaka yanejeje Imana ni 2. 38 Imana yaramubwiye ngo naragusiguruye sinkubamo. Bakamubona ngo afande endelea. Imana ikavuga ngo nubwo muzogira gute simubamo, namubayemo mu myaka 2 gusa. Imana ya Isiraheli tweze isi ifite ikibazo gikomeye. Ubuzima bwataye Imana, ubuzima buherutse imyaka n'imyaka Imana. Ariko kubera kwishushanya, kubera umuntu yigeze kumbwira ikintu, ndamubaza ngo ese umuntu ashobora kugwa agasigarana impano? Timuza mucibaza. Arambwira ngo bizoshoboka, ngo ni nka kwa kundi ukundana n'umuntu akaguha gift, ngo bwaca mugashwana, ngo ntazagaruka ngo akubwire ngo mpa cagitenga, uzukigumana ukazucambara, ariko akavuga ngo nubwo ucambaye nturi umujama wanje. Nguko niko Imana izikure kugakomeza ukabembeye, ikazuvuga ngo kurakoreshwa sinje kandi wasize
ngo azayerekwa ngo ni igihume, ngo mupfe kumuha inzoga, ngo mupfe kumwereka aho abagore bari, ngo nava yari amayerekwa. Uwo mwenda wambaye umunsi umwe uzokogwa n'isoni nutagaruka. Umunsi umwe uzakogwa n'isoni. By'Imana ntibikirijwe, iby'Imana n'ibyo kubaha, n'ibyo gutinya. Wanasubira inyuma ukaja mu ntege nk'abantu bakabibona bakavuga ngo yaranebwe, wabyuka bakamenya ko wabyutse. Naho kubikiniramo ugakomeza ugakora uko wakoraga, ni ikibazo giteye ubwoba. Dufite abana benshi b'abaririmbyi baririmba aha bwaca bwira bakaja mu kaderake kuja kubyina, bakaja gusambana mu gatondo kuri podium. Wanebwe nanone isi kamenya ko wanebwe. Ko abantu kumenya ko wanebwe ntaco bitwa. Uzi kubesha Imana kuzutse utabyutse iyo gizi byose. Imana tubabarire. Ngo nuko yisubiyemo ngo aribwira atabagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njyewe inzara insinze hano. Imana igufashe wisubiremo ugaya huri mu rugo kwa data haruzuye yemewe. Ayiwe simpambabwira ngo naje hano mu Burundi none uyu mwana akarangaburira akantwara. Muza amafaranga y'icumweru naba nkoresheje muri hotel ukuntu ari menshi, si menshi? Igitoro cy'ukwezi cy'umweru si cinshi, ariko ku murugo kwa data harasendereye. Ifite amaboko 100 yo guhereza bakaguterura. Imana uko nukuri. Aba mama Emmanuel, Imana ifite amaboko yo kurera abana, irayafite muri abahamya, ifite amaboko yo kubaka amazu, abapfakazi bagashingira, ifite amaboko kuruta kugenda abantu bandavura. Ifite amaboko. Imana isho mugire gutya ngo irashoboye. Mshindaji mwenye mamlaka yote, nguvu za mauti na dhambi, Yesu alishinda. Mshindaji mwenye mamlaka yote, nguvu za mauti na dhambi, Yesu. Kandi iyo umuntu ari mu cyaha azamagira abajama akagira ngo yafatishije isi. Uko abantu yabakurunge yabagaburiye yabitayo yabahereje amafaranga yabahaye za ruswa kazamagenda aremereye, ariko ntaciza nko gushingirwa inshuti n'Imana. Uko nukuri ukagira inshuti zo mu Mana muzamutindanaga kubera gusabirana. Mama Kefa ni inshuti yanje kandi ari umugore mukuru. Naraye mu akazansiga pomade akazayamamasa kubera nuwo muri Kristo. Kandi nta faranga wonca Mama Ke. Wozinca. Noje no kuzigwa uvuga ati pastor wereka. Ubushuti butubakiye kuri Kristo. Buzabukoze isoni. Kandi iyo mugiye kuvana namo. Niyo mpamvu umuntu azavuga ati jewe ndafashwe ngiye kwihana. Bumugabo. Ikaze. Kuriya mugore karasakuza mukanya birabirangiye. Yewe jewe byanze amaze akakuvamo. Imana imbabarire nakoranye icaha nakanaka, korana icaha nakana akabatondagura mugahumigwa. Amaze akabasambagura akabakorera igitangaza. Kuko mwumvisha ko Zakayo yahise avuga ubuntu bw'Imana iyo bukugezemo uza wimenya kuri mu bukavuga. Umuntu utazavuga yagezwamo n'ubuntu bw'Imana ni ikibazo. Uko nukuri ni ikibazo. Iyo ubuntu bukugezemo uzuvuga ngo naruyu mbaye uyu. Twibwirane niba kubaza kuki wuzuye amahoro nawe uzababwire Yesu wangiye neza. Twibwirane twibwirane ngo yisubiyemo ngo aravuga ngo ayiwe ngo kwa papa baza barya bagasigaza we ukundiye. Campa ubuntu bw'Imana bukaguha kwisubiramo, nta ugutunza urutoki, nta ukuvuze, nta Munsi umwe nigeze gusoma igitabo cy'umuhanuzi Rugari muzi yarashaje. Ngo Imana iramubwira ngo Rugari ngiye kuguhindura. Ngiye kuguhindura. Ndashaka kuguhindura icaremwe gisha kuko ndashaka kugukoresha.
ngo abona ko aryamye, ngo abona ko haje umuntu ngo abaginda akaza kuramo ingwe, ngo akamubwira ngo uzica ngo ukuyemo, ngo ngukuyemo intonganya, tuzongera gutongana mu buzima bwawe. Ngo abona ko amukuyemo igikeri, ngo aramubwira ngo ngukuye mu kanwa kawe ibigambo bibi, tuzongera kugambana. Ngo abona ko amukuyemo akanyamaso, yamamubwira ngo ngukuyemo kwiyoberanya n'ibindi. Ngo abona ko amubazi, ngo amukuramo imbwa, ngo iyo mbwa yonono ngo aragenda arayibambira apfa. Ngo aravuga ngo ngukuyemo irari ry'isi n'ubusambanyi, uzorinda usaza udasambanye. Ngo arangije ngo abona ko amukuyemo imfizi, ngo igenda yivuga yica imigina, ngo igenda yivuga ngo yica imigina. Ngo aravuga ngo ngukuyemo akanyabugabo ko kutava ku izima, ndakuviduye nguhinduye icyaremwe gisha. Umugore azajya avuga ngo tuje inama, muje inama. Itorero nibavuga ngo muje inama, wumva inama. Apana ngo wewe wavuze, ngo jewe ngo navuze. Yewe uri mu mafuti, garuka ngo navuze, garuka navuze. Imana iramubwira ngo mu mafuti worohuze wumvira imbaraga z'umwuka. Ngo arangije ngo abona ko azanye inuma, ngo imwe ireba hejuru, ngo nindi ireba hasi. Ngo uramubwira ngo kubera imbaraga z'umwuka zigiye kukubamo, ngo amahanga azazaganiye impano y'ibitangaza, ngo iyireba hasi, ngo uzoza umenya, ngo nuri ku irembo no mu mazi umenye icyo bivuze no mu bikuta. Ngo umunsi umwe ngo igitagangurirwa kiraza, kuko Imana yari yaramubwiye ngo atandukane n'urugo kubera umuhamagaro, ngo base nkaho ari umupfakazi barasinyanya n'umugore. Kuva uyu munsi ngiye kwitwara nk'umuntu utagira umugabo. Ngo aravuga, Imana iramubwira ngo ntuzongere kuzaza uja kuragira, nuja kuragira hazaza habagasha. Famiye ngo ikamutera ikamubwira ati waragiye, kuzoba uri umugabo usanga tuzoragira mu nzu, yaragira inka zikamaze ipfa. Ngo arangije ngo umunsi umwe kubera kutajiwe, ngo haza igitagangurirwa. Ngo arababwira ngo mwumve uko Imana imbwiye. Irambwiye ngo iki gitagangurirwa umwana wanje yaremze cyane, kije kumbwira amakuru. Mu minota mike bamubwira ngo uzi umwana yaremze, aragwaye yenda gupfa. Umunsi umwe ngo izoka yamiza no mu maguru ye. Ngo abantu ati twice inzoka we. Arababwira ngo mwiyica, izanye amakuru ya nyirayo mu kanya agiye kwinjira. Ya nzoka igera mu birenge bye, isubirayo, irasohoka, nyirayo yamayinjira. None ngo muzamwerekwa. Nukwerekwa ngo bice gusa, ngo twice, ngo wangu Imana iravuze ngo tumwice. Imana iramubwira ngo abarozi batawe mu karere uzubazana umara imyaka 2 ubingingira gukizwa nibanga, nzaza nkubwira ko nta bugingo. Agafata abarozi akabashira hakaza babwira ngo ntimwomenya Yesu, ntimwohindukira. Imyaka 2 igashira, uza winginga nde? Uza wumva waringinze nde? Winginze nde? Hari abagabo tuzogera mu ijuru akavuga ati muzane ba bantu bose bagiraga akajagari mubazana, dore barugari ngaba bingingiye abantu ko bakizwa. Nabarugagaza nawe niko bizagenda, ngo ni rugari w'iwacu, ko ndavuga iby'iwacu nzi, ibindi simbizi cyane. Mugashasha rugari muramuzi, abantu bakaka baramuzi. Naho wewe nukubona n'umuntu uri mu mafuti ngo mureke dusenga apfe arimbuke. Iyo urijijwe no bari gupfa barimbuka, ubice baje. Ngo babone ko turi abayumbe, ngo bagwara imitwe. Nibagwara imitwe, iyo basengeye bagakogwaho n'Imana bagakira, urabateza ingwara. Wowe uri wo guteza ingwara. Kese niba ari Imana yakubwiye ngo bateze imitwe, ariko Imana yovuga mukamwinginga mukamwingingira. Reka mpaguruke nje kwa data mubwire nti data nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yanjye, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe mpakambe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se, yamayigira ati reka ngende mbwire papa nti ntibinkwiriye ko mba umwana wawe, nakubereye gito, reka mba umugaragu. Ngo aja kwa se. Imana ishimwe. Ndasoma kugira ngo tubyumve. Ngo ageze mu maso ye aramubwira ngo ntibinkwiriye ko nitwa umwana wawe. Ngo ariko se abwira abagaragu bati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushe mukibage turya twishime. Iyi juru umuntu umwe agarutse, ijuru riza ribaga ibibyibushe, ijuru riza rivuza impundu.
iyo umwe agarutse mu bwami bw'Imana, iyo ijuru rihombye umuntu umwe rizaribabara, ariko iyo umunyabyaha umwe ahindukiye, impundu mu ijuru zazivuga. ise ngo amwakirane imbabazi, ariruka aramuhobera aramusoma, aravuga ati data we, ayi ntukitwe umugaragu we, ndiso tuzitwa umugaragu nugaruka mu rugo rwa so, uri umwana mu rugo, uri umwana. hari imyambaro yo gukiranuka Kristo agutegereye kugira ngo akwambure uwo gukiranirwa. muri imvye yaravuze ngo twogejwe mu maraso ye, ngo hari ubwo yakwambuye umwambaro we akakwambika uwo gukiranuka. hari ubwo yakuwagije amaraso mesimya baro yawe irera. Yesu watunganijwe na maraso, hari ubwo yakuwagije amaraso mesimyambaro yawe irera. Haleluya. Amen. Mwumva ikintu cyakurikiyeho, kuko uyu mwana wacu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse, nuko batangira kwishima. Imana ishimwe. ariko umwana w'imfura yari mu murima, maze kuza ageze hafi y'urugo yumva bacuranga n'ababyina, ahamagara umugaragara amaze, ni ibiki byabaye? aramubwira ati murumuna wawe yaje none so. yamubagiye ikimasa kibi kuko yamubonye ari muzima. undi ngo ararakara. iyo mijinya yose y'abanga binjira mu bwami bw'Imana turayishamburiye mu izina rya Yesu. aravuga ngo uzi ukuntu nagufashije, none ikirara kigiye kwaye ibintu kirabimaze kiragarutse, kurakiba wigeze umbagira ryari? wigeze umfa gute? ngo aramubwira ati data we, uko byose ntibyari ibyawe. aho kugira ngo wishime ko murumuna wawe agarutse yari ameze nk'uwapfuye, tumugaruriwe nk'uzutse, urababaye papa, urababaye. uko niko abayuda bagendaga bababara kenshi abanyamahanga bahindukiriye Kristo, niko Paulo yagendaga agwana nabo bakagora abanyamahanga. Paulo akababwira ati ubuntu nabo bwabagezeho bakanga. uko niko abakristo benshi baza babona bahindukiye, aho kugira ngo bishime, ngo dore ngo ntibazi ko ari umupagani, ngo reba ngo uriya mupasiteri kutaziye yigereza abapagani. ishime ko barumuna bawe binjiye mu bwami bw'ijuru. ishime. Imana itubabarire. Imana itubabarire. Imana itubabarire. hanyuma musomero Yohana wa mbere 5:12 turi kugana ku musozo. isuzumye asanga ko akwiriye kugaruka mu rugo rwa se. Haleluya. ahera ko aragaruka maze se amwakira. Yohana wa mbere 5:12. ego somera muri mikro papa. biravuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. ego nawe udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Amen. Imana ishimwe. ufite uwo mwana wese afite ubugingo. tuvuge ngo amen. muri Luka 19 mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka 19:9 Yesu yahise avuga ngo Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. ufite uwo mwana wese afite ubugingo, ariko udafite uwo mwana nta bugingo. ufite uwo mwana wese afite ubugingo. waba uri umwana, waba uri umukuru, waba uri umukene, waba uri umukire, ufite uwo mwana wese afite ubugingo. Haleluya. abakire bazi Imana bafite ubugingo, abakene bazi Imana bafite ubugingo, abarebare n'abagufi bazi Imana bafite ubugingo. Abaroma 6:23.
gatandatu kuri 23 akwiriye kugaruka aragaruka maze se amwakirane. gatandatu no ku murongo wa gatatu wa 23 23 kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. ibihembo by'ibyaha ni urupfu ariko impano y'Imana ni ubugingo. Haleluya. Iyo twakiriye Kristo dufite ubugingo. Yesu aravuga abwira abo bivovota arababwira ngo mureke kwivovota uyu munsi agakisa katashe muri iyi nzu. Uyu munsi Zakayo afite ubugingo. Tuvuge ngo amen. Uyu munsi agakiza katashe muri iyi nzu. Uyu munsi umwana Zakayo yabaye umwizego. Uyu munsi icampu gahamya ugahamya abantu ukababwira ngo uyu munsi hari impinduka yabaye muri je. Haleluya. Turi bene Aburahamu mu buryo bw'umwuka kubera kwizera. Haleluya. Turi bene Aburahamu mu buryo bwo gutoranywa, twatoranijwe n'Imana. Twatoranijwe kubw'ubuntu kugira ngo tutazarimbuka kandi dushigwamo ubugingo buhoraho. Umuntu wese watoranijwe afite ubugingo buhoraho. Dufite ibyiringiro bifite ubugingo, dufite isezerano ryo kuzajya mu ijuru. Ibyo hari ubifite nabyishimira. Ibyo hari ubifite naririmba intsinzi ya Yesu. Haleluya. Yohana mu nzandiko ze rwa mbere rimwe abantu baje kumubaza bari abadiaspora bari baragiye batawanyika kubera ko bari baragiye bakiri bato badafite ireme ry'ijambo. Baza kugira amatorero batakwa n'abigisha b'ibinyoma, batakwa n'abandi bigisha inyigisho zitari mu rukundo, batakwa n'abandi bakabya iby'ubuntu, batakwa. Hanyuma ngo babura ukuntu bosubiza abo bantu barabananira. Ngo baravuga ngo none turabaza nde ninde twogisha inama ko twakabakabize twabuze umuntu. Ngo bibuka ko hasigaye Yohana ngo wabanye na Yesu kandi ngo yaramaze gusaza. Ngo baragenda batuma intumwisha kumubaza ati none tugire gute ko twahuye n'iyo mitwe zagenze gute. Kunda Yohana yaravuze ngo uhereye mbere na mbere uwo twumvise tukamwibonera intoke zacu zikamukoraho uwo nguwo ni ijambo ry'ubugingo, niwe jambo ry'ubugingo. Kandi ngo ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona ngo turanabuhamya. Imana ishimwe. Wabonye Kristo, waramubonye, waramwitegereje, amaboko yawe yamukozeho. Uzumva warakoze Kristo. Genda umuhamye. Uzubwira abo mwegeranye mvuge ngo mbabaziwe kuri iyo muhamuririmba papa. Kuri ako murahamye. Ko murababwira ngo turaba, kurahamiriza abantu icuicu. Nta muntu waba waragezwemo n'uwo muriro wa Kristo ngo areke guhaguruka ngo areke guhamya. Uzawumva wobwira abantu bose ibyiza wabonye kuri Kristo. Abana bacu muturagarare mubwira abantu ko mwabonyeho Kristo ubugingo, niwe jambo, niwe buzima, ubibwira isi. Aho uri mu kabare, aho uri mu bintu byose, departement zose uzubabwira ngo jambo ry'ubu arahari. Kuko ga Yohana gawe yaramubonye, yabonye aho ishusho ya Kristo ihinduka areba gutya. Ngo imyenda ye yeze ngo nta mumeshi numwe. Habe nubwo bose n'amahoma ngana gute wo kubasha kweza iyo myenda ukuntu yari kwirabagirana. Yari ko bireba. Aravuga ati jewe ga yari n'inshuti yanje. Nageze ngenda mu gatuza ke nkegama. Ivyo mpamya ndabihagazeho muzumva. Yamavuga ngo Kristo bazababwira ko Kristo ataje ari umuntu, yaje afite umubiri. Kuko umuntu wese wakana ko Kristo atari yambaye umubiri, uwo ni umunyabinyoma. Aravuga ngo abo bazabahamya bakavuga ngo icaha ngo abantu bakomeze bakora ibyaha nta kibazo ubuntu bwaraje. Yamavuga ngo bana batombagiriye inama timukora icaha, ariko niba kibashikiye mukagikora musabe Kristo niwe mpongano y'ibyaha by'abari mu isi bose. Ababaza bababwiriza inyigisho bakababwira ngo mureke gukundana. Yamavuga ngo uhereye mbere na mbere nta rindi tegeko tuzi, Imana ni urukundo. Imana ishimwe. N'abantu bayimenye bagomba gukundana. Imana ishimwe.
iminota yanje ko ndayireba hasigaye iminota 6 tuvuge ngo amen Hallelujah. tuvuge ngo amen Hallelujah. arababwira ngo Imana ni urukundo yamababwira 4:7 ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azima umuntu uzukuzana minyigisha akagutandukanya na mwene so uwo ndi yabyawe n'Imana Imana ni urukundo ngaho papa Bega amahoro yakuzuriye isi umwami Yesu ategetse we umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse Bega amahoro yakuzuriye isi umwami Yesu ategetse iki nico cyerekana urukundo rw'Imana muri twe nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe muri iki ni mu rukundo suko twebwe twakunze Imana ahubwo nuko Imana ariyo yatukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu tuvuge ngo amen uko nari mwiza benamba n'ubuntu bwa Yesu yangiye ubwo rukundo tugwamamaze abatari muri urwo rukundo tubabwira ibyiza by'urukundo abatararusingira tubabwira iby'urukundo kuko umuntu wese udakunda so w'Imana mwumva hakomoka Nemarga virus 3:9 Yohana wa mbere yego kamera y'Imana n'urukundo umuntu wese udakunda si uw'Imana
Imana tubabarire. Haleluya. Yego. Imana yatanze umwana wayo kugira ngo njewe nawe tubabarigwe, kugira ngo turonke ubugingo. Ubwo bugingo tubusharinge mu isi, tubuhereza abantu. Umukristo agomba kuvamo inyunko ituma abantu bagira ubuzima. Ahari hapfuye hakaboneka isoko izari ubuzima. Ahari habuze amahoro hakuzura amahoro. Ahari habuze gukundana, ahari habuze ubumwe. Yesu yagiye kuja mu ijuru adusabira isengesho muri Yohana, aravuga ngo ndabasabira tubakure mu isi uyibarindiremo, ngo kandi ubaho ubumwe kuko nje nawe papa we turi umwe. Ijuru ni umwe, ijuru ni umwe. Ibyo bice biri mu kuvahe, ayo makimbirana ari mu kuvahe. Abaririmbyi ntibahuje, abashumba ntibahuje, famiye ho noneho ni ibindi. Ushize nasekeje abantu mugataha mwambaye mwese imikenyero isa, ariko imitima ariko Imana yoza ikagenzura ibintu biri mu mafamiye. Yewe wambaye wa mukenyero naje nkambara, mukama mugenda mwambaye inifomo, utubodi dusa, inkweto zisa, esharupe zisa, ariko Imana ikasira ati ndatangaye kwere. Korari mugahaguruka mwambaye inifomo imwe, mbega amahoro yakuzuriye isi. Imana ikavuga ngo yewe we nta bumwe nta rukundo nta birimo, mwambaye ibisa ariko ntimusa. Tibiteye ubwoba? Tibiteye ubwoba? Umugore n'umugabo bari mu kugenda mu modoka badahuje, umwe atukundiriya undi atukiriye, ariko bagera mu makwe ngo bitese mukamugenda mufatanya ukuboko. Uburyarya gusa, uburyarya. Ese iyo musharabanguye nanone bakamenya ko byanze, muzamujijisha nde? Imana agize ko mwatandukanye. Nanone iyo muvuze ko byanze, amaraso gotomera. Bibiri zivuga ngo umuntu uzupfa kurya atitaye ku mubiri n'amaraso ngo bizomutera intege nke, ngo anagwaragurike, ngo ahore mu ntege nke. Uzi ushaka Imana muri we uyibure, ushaka Imana uyibure, kubera ko kurajijisha. Atura ko uri umunyabyaha, wature. Bwira Imana ngo ntabara, nyuzuza amahoro, nyuzuza urukundo, kuko amafaranga ntaza sisibiranya Imana. ngo ubwo mwagize amafaranga ngo mujijishe abantu, gabo nubwo babona bimeze neza, ntibimeze neza ku Mana. Nta kindi cyazanye Yesu, nta kindi cyamuzanye, ni ukuza gushaka icyazimiye. Haleluya. Kugira ngo agisubize mu mwanya w'ubugingo, kugira ngo yongere akigarure ubugingo buhoraho. Imana ibaha umugisha. Data buzuza urukundo, data twuzuze kumumenya, ture kuri ibyo turi byo, ture kuri ubuzima dufite. Iyo ufite amahoro uzuyahereza abandi, iyo ufite urukundo uzuruha abandi, iyo ufite umuco abantu baza babibona uko ni ukuri, uzusiga umuco ahantu hose. Iyo ufite umwijima nta mpamvu, kuko abantu baravuze ngo se none tuzabamenyera gute ko abantu bose bazoza bakazakora ibitangaza. Yamavuga ngo ikintu muzobamenyereho ni urukundo. Muzorebe ko bafite urukundo n'imbuto, muzorebe ko bafite imbuto y'urukundo, bafite ibyishimo, bafite kwirinda, bafite kugira neza, bafite amahoro. Nibyo muzobamenyeraho, kuko ibya kamere nabyo niba badafite uwo muntu, ibya kamere biza bigaragara. Ni ugutongana, ni inzangano, ni amacakubiri, ni amatiku. Ibyo ni ibya kamere bizobatandukanyiriza aba bantu. Ariko turashima Kristo watanze iyo mpano kugira ngo ubuzima bwacu bwakire ubuzima, kugira ngo ubuzima bwacu bwakwire ibyiza. Imana ibaha umugisha. Amen. Ngiye gusoza nsengera abantu bagwaye, wowe ugwaye mu mutima, kugira ngo noneho bise neza. Reka dusaba abagwaye mu mutima n'abagwaye imibiri muhagurukire rimwe. Nituvuga umutima ugwaye abantu ntibahaguruka, ariko ugwaye umubiri nahaguruke, kuko Yesu nawe yagaze akiza umutima agakiza n'umubiri. Nituvuga umutima ga ntabantu ntibahaguruka, ariko abagwaye imibiri muhaguruke. Itambizi umwami yasategetse. Niba ufite n'undi ugwaye muhagurukire, dusenga Imana ikora ikintu abarwayi bakire.
abadukurikiranye barwaye ufata aho uri kuribwa tubwire Imana ngo igukize. Haba abahagurutse mu buryo bw'umutima ni Imana ibazi, Imana ibakize. Haba abagwaye mu buryo bw'umubiri Imana ibakwize. Data ise umwami wacu Yesu Kristo, mbega amahoro yakuzuriye isi umwami Yesu ategetse. Dusabiye imibiri yose uyu mugoroba ma, ariko iyo wajaga gukiza waravugaga ngo ibyaha arabibabariwe. Dusabiye ubugingo, dusabiye ubugingo, dusabiye ubugingo, dusabiye ubugingo, dusabiye ubugingo, dusabiye ubugingo, dusabiye ubugingo. Ububage Mana, ububage Mana, ububage Mana, ububage Mana, ububage Mana, ububage. Kuko twamenye ko hari indwara zimwe ziterwa n'uko ubugingo bwanduye, ubugingo busa nabi bigatuma bitwanduza n'imibiri. Turasabira ubugingo bw'Imana mu mitima yamaze gupfama, turasabira ubugingo mu mibiri yamaze kwirabura ma. Impano y'Imana nimanuke, abari barasubiye inyuma bagaruke nka wa mwana wavuze ngo kwa data bararya bagasigaza. Erega imbere yawe huzuye ibyiza Mana, imbere yawe huzuye amahoro, imbere yawe huzuye urukundo rwawe. Dusabiye abarwayi mu izina rya Yesu, dusabiye abarwayi mu izina rya Yesu, abarwaye za kanseri, abarwaye za diyabete, abarwaye imwijima, abarwaye ibifu, abarwaye imigongo, abarwaye imitwe, abasuka inda, abanze gusama mu izina rya Yesu. Ikiganza cy'Imana kiruta uko twagitekereza, nikiramburira isi, nikiramburira abantu bose bazumva aya magambo Mana. Ubasha gutanga ubuzima, imibiri irwaye ibasha gukira, imibiri yijimye ibasha guhabwa amahoro, abatewe n'abadayimoni, abatewe n'imyambi ya Satani ubasha kuyibakiza, abarara barira, abarara baboroga, abarara bihebye, abarara bacitse intege. Ijuru niritabare, ijuru niritabare mwami Yesu, ijuru niritabare. Ingumba zibyare, ingumba zibyare, ingumba zibyare, ingumba zibyare mu izina rya Yesu. Turasabira ingo zamaze gutandukana mu buryo bw'ibanga ma, wongera uzunge ma, wongera uzunge ma. Mbega amahoro yakuzuriye isi umwami Yesu ategetse, umwami Yesu ategetse. Mbega amahoro yaba mu miryango, mbega amahoro yaba mu itorero, mbega amahoro yaba mu isi. Umwami Yesu nategeke, umwami Yesu nategeke. Haleluya. Data turagushimye kubw'iyi minsi yose ma, aya magambo uzayaherekezanye n'ibimenyetso n'ibitangaza. Mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu. Abari babasha babahoke mwami Yesu, we mwami Yesu. Abari mu mwijima w'icuraburindi babona umuco. Amahoro yuzuye isi, amahoro yuzuye isi. Turasabira abayumbe b'aka karere bose ma, ubagirire neza. Iyi minsi izahora iba myiza kuri bo Mana. Impano z'Imana zikomeze zaguke, ubaha ubumwe, ubaha amahoro, ubaha urukundo, ubahe gukomeza gushigakirana kugira ngo ubwami bwabo bukomeze butere imbere ma. Dusabiye amatorero yose y'aha hantu, dusabiye iki gihugu, dusabiye ubuyobozi bwabo, dusabiye isi. Amahoro y'Imana atembe nk'uruzi. Shimwe mwami Yesu, ducishijwe bugufi imbere yawe. Amagambo yose yavuzwe mwami Yesu. Leva la bela ferga selemande la delais. Mana yanje we boya levargaina. Satani uzuza guterura. Pia levarga la ferga selemailas. Satani ushinzwe gupfobya, Satani ushinzwe guterura mu bantu we. Dufashe mpiri yo miyaga ya Satani. Aya magambo agira imbaraga, werekesha imbaraga. Mwami Yesu, mwami Yesu. Warakoze kubana natwe muri iyi minsi,
umugisha batwitayeho, dusabiye umugisha badutegereye mana we. Twaje duhagaze mu mwanya wawe, twakubereye, watwingingiye muri twe kugira ngo isi ibone amahoro. Abayumvishe bose ubaha umugisha, abatanze amazi ku bwacu ubaha umugisha, abaduhaye ibyo kunywa ubaha umugisha, abatwuhagiye ubaha umugisha, abadusize ubaha umugisha, abadusekeye ubaha umugisha. Umugisha wawe ni munini, umugisha wawe ugera kure. Duhere kuri Adonai yadutumiye mana, uyiha umugisha. Duhere kuri famiye ya Jalosi yadutelefone, uyiha umugisha. Duhere ku bana baducumbikiye, duhere kubera twagiye dutaramana nabo bose, duhere ku bashumba twabanye, ubaha umugisha. Takibi twibuka mwami Yesu we, Mana we, takibi twibukaho we. Batugiriye neza, baduherekeje neza, ubaha umugisha, ubaha umugisha, ubaha umugisha. Abari baraje barabuze inzira, ubaha inzira. Abari baraje barabuze icerekezo, utanga icerekezo guhera uyu munsi Mana. Abari barabuze ababitaho, ubaha amaboko. Abari barabuze uburyo, ubaha uburyo. Tugukome mu mashyi kuko ari we mbaraga zacu Yesu. Komera Imana amashyi menshi yewe.